Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie, the only one god in GH. Eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wi asafa na ina me recommend emamo too much GH. Abusiafo munuaba ekwesi kapa na nso menemu edi ehye nyame enhwemo se abre ene abrebia munya ebre agi edwa etie ensemo a aya de ebebeso mo ewo too much GH so said da ne da ye kan too much the we are your number one loyal and credible channel ye wo ho edemamo abre ene abrebia na eba na ensemo a edi atrentwie ewo menmu a ene edoso bebre na so de huhia no eno ene ye de eto eye ensemi ni na chese ya pe eye ne pomasi besan se be bia de da no se wan fa nto a efri eto na ye hwe eye asofu mienu bia wo mo etese se wo mo tada wo so din ni nyina eye ye nua be ma ye papa ya de nyina eye prophet Isaac Owusu Bempa wone eye ne ba na wo che na se what this only ne se wo ye ne son eye Emmanuel Bedu Kobi ensensem a eba efa eye Emmanuel Bedu Kobi ne ba wawo ema eye prophet anase Isaac Owusu Bempa wo ba bonten ebebe chemu sen an wonim eye se eye Bedu Kobi ena eku ne ba ebie mo nso so no papa no edwa ye de ye kan se wo dwan hu moja ema no edware wo hyiwi wo no moja wo ye se nsem no de bebre ena waba ebeka ede afa eho na se de ensem no ekon Ghana fo susu se eho behia se wo no so ye befre no ne aposifo beto nsafre no mobusebusa na wo matoto na no na wo mahu ensem a ewom because wuntimi memeka ensem ka na wo nye de wo mpa obabi entina na wo nhwe sa na yebegu obi ehu efi abra wo de wudidi wo men na woda na ensem a eyesofu panyin no de etu dwan epesi ehunu se etweye se wo kasa ensem no anase wo ka because of say ye wo amanyoko bi a ne ba no so amanyoko fofo anunti ena ema no edi nachi edi ntenta bibia wo pese ne nsem ana ne ho ensem ebebeto abonten na se de ensem na kokoye asofo de ntina ya nada ne da ye pe eye asofo wo no susu no wonim de na ode nyame asem ebeyiye ensem ano ede amaye na ni nyina no ye papa ye de nyina Apostle Ajiman Prempe awoda the Bible Church of God 7 day wa enkan haka so Tuba Junction ena yato ensa ede afra na ye ba betwetwe enkomo ede afa Reverend Owusu Bempa wone Emmanuel Bedu Kobi wo mo nsensem na ababeto abonteno no so etimi akire ensemu ede amaye nti etwe ho ba ye ba ye de nkomodidie no ebe Apostle Ajiman Prempe adodana ni se Ghost Watchman wono entertainment sani faso ayene no ebe twetwe nkomo minim se mo de dodo na too much ahwefo munim no na munim se wono so de oje adwase ida na chese nsem no wo biebie enoma eni so ede ema wo de yura eye Bible enchechire mu ankasa eye Apostle memo wakwa ba bi ya oba empombo ko de me mpom de Nyankopon do ni Kristo adumti me ho ye pa na wo so e nyame adom so me ho ye pa me am jiri se ho ya pa je o kasa ni o ni na che yo Apostle ya se hia bi o ye hia mpa ye hia ye hia se so de anaje se ensem no de baba bro ye ho no o nyame ti ase se bibia akoso yi so ti ase bi je Nyankopon we hwe no kore o pe no kore fo atene fo akonkonfo Odoma Kotan in chain. If it's our count, John 4, verse 23 to 4, Papa used to say, a brenner do send cross of 4 sorry, Jan and no cream. Now, one sudden sound, and a Jano Shay. Now, when young couple your home, it will be a or sorry, so sorry, and no cream. It is uncreated, and yes, young co heaven. Okay. Apostle, ye di ensem no ehhehye eso no
Prophet Isaac Owusu Bempa wone Reverend Emmanuel Beduko bi wo mon sansem a edi atentwi a tese eba abonten a we ba ebe kan we na we aba ba be kan we se obi wo san wo hyewase na bibi ni na wo ni se ntweye na wa disowning no wo se wa yi na free wo mamu onka wo ma ehu na se ne ho asem ba ehu be yin asa wo be ba bonten aba be su eja agum de Reverend Owusu Bempa o ye no ne kwan so a eno no yo midasi yankupon shira mo ho bai no ho di na sika nso mra amen sika ne re tran wi ase e kan ho na ma nyamosom so wie peye e kan ho ma ahofen so ni bie ana meboa say the why shepetu yi yesi na be ye e be koso asen say more than 10 times edmai fo nyina yankupon shira mo edmo no empagya no na nya kese na gidi se ebeba so na edmo no tumpon ahwefo ne atiefo mo papa no mu nua be ma ene modamfo obi bia odofo apostle adma prempe ena me poso hai ya chese me de nsem a ye bi se bisame me so di minim na ma kire enti we was no ti ya me nka mo ono mo on hye mo ma wasa mo na wo bisa no asemu on unse da bia me de me asema me kan se nipa o mfa no kora nya dwuma o nsem ye basa basa o nsem ye basa basa ne se ayi friends say Owusu Bempa so ye prophet the nation prophet one of the man on one five oh nipa ji enimonyam e ma no ma John 4:24 down. Already say, Mudi and Yankupon Munyam, the Amonwe, Namu, Nipeni Munyam, and a Moshe. Oh, Ubiansu, by prophet to woman, once was wafa. So far, ye angel. Ubian Yawi, set title here. We are so for us over far. Put me far. Oh, go also a prophet, to be a bishop, will be a reverend. Oh, Ninano, the open up according to a Juma Oyan, and I said, unya sa title no ene nyamia hyehyɛ ku Bible the nation prophet there enim me nya sure say president Nana Akufo-Addo his excellency what is that title ama no ana ode ama no me to ma mu mente se wakasa ene ono afa fine ena wo se wo ba se wakoda ne Badu Kobi ena waye bibi ena enye ena obe expose no a kire amansan so onu amekire onu se onipa bia no wonye de tene a ena me ka se wo kopu busua eye man ne busua wonsem be ye basa wo so tamu aso nti se hwan ho de na wo kan ye Owusu Bempa na se Emmanuel Beduko bi de na wo ka se ne kopa ye ma ebusu wo mu mienu nyina okay wo mu mienu nyina se ensamoni no odi eno ono kan ya ohunu no wo kan odi kan na emom de o ne se usu wo so wa wo kum ne ba e de aye rituals bi ene de akika ho okay ne so wo hu se wo kum ne ba ono na kan ya na ono ana bezu etu edwa se ne ba no wo hu ye Nyankopon gi kire no ma ne hu sese e na obeye ma wotu eye Beduko bi fo ba wanti enum no de hu se ne ba no ewu nti ogidi se eye Beduko bi e na aku ne ba no ani na on ko report ma police e so go report ma police because wo kum ni pa wo na wo kan wo so dai mu na hu ni yo se je na hu ni yo wo bie wa no aka se wo kum ni ba eti wo ye wudi emran so wo memu chese obi kum nipa ye nso nu na mra na nini yes ah okay ena Beduko bi no so e no kresa nso a ono so obi si wa ye sei ono so se ye doa no ni kokodi na asemi zezi e ja no ma no etena ho ekeka de opɛ na o ye de opɛ wo sika obi no wo sika che Nyankopɔn obi no nipa bi no wo sika che Kristo wo ti ase ena obi no no a wo sika sena ban wo sika sena ban no kra ote so na aban no otumi sena ena obi otumi a na wo sika was de okuta tumi ne sena wo sika wo ti ase e ban wo se ye tontumi a
woman me a wo no ton no na fa ko totumi na sa wo di usika no totumi ni wia wo di tumi no be sa akɔgye wo maame back sanate e to obi okuta tumi de se president na Akufo-Addo ya odi afi wona tumi kuta no e wo man mu na no ogina o ka sa asorefo mabie mu o ka so watoto asore nyina mkramfo asore nyina bibia obi tumi ka sai ye di mra no so eduru ba bi o se ye nko ne ye nko no so no emra da ho don hwere ba ko ne ye fanya asore e di ba sab na abeka some 8 verse 4 was it wo hene enum asem edi tumi so enti se wo mo ye sa asem wo se wo ye kum nipa wo se sa na wo to wo yo jodi a wo mu di an nipa wu emoja enum ni ade ena wo so wo yo di wo enu wo so yo di wo enu wa kwara no no enu wo ko hu ni se ayi na so what is wo kum nipa no aba abonten ameka me dia me timba bi mi nim sa wo wa so mo meka ye wo just here Psalm 15 no Job 15 verse 3 to 5 was wa wanu mo asem na bebu fo na nyame enti wo ne se aposifo wo se wo mo kokko frɛ eye Reverend Owusu Bempa no mototo na no asem se wo mo kɔkye wo mo doa wo no yes it's a mra ye de ye dwuma de a wo se mra no ani wo mudi wo so na beka ye bozi wo huni wo ne hwe ana ye me ya say a police administration and they be wo homo no mu ye no ayi ye ni nya be wi ase na eja amanaka na sika ewura mu a na police case aba they say abayo bi a mai wa me nsa takurade western region guess be 20 21 18 years omo yira ye no enkora no he emire bi police administration oba bi asehwan oba kan no oba out we kan say omo hu ba bi omo enti ankoma kuma ntu ye abusuafo nkan kuma ntu ye enti nkora no mo do mbeba na police bo na kan omo an kan ye mi a otofo aduma prempe na me kan ya CID penyi madam Tiwo no an ba madam ayi tenga na tiwa eno kan so afa toa nkora no ntuma mfo mama mo so mo hu omo mo mfo mama afedie yangote a yese nkora no wo mu nyina ewu enti yanko busa hwan na yemi yase ebusua no sebe be manim fikaza be manim a sika nim wo mu ni sika ntira na burochira ye be siw court wo be kan se so hu wo mo na wi ase wo sa ka che se nkora na wu esi siw court na mu ko hwe nkora no ba we siw court le sika ketwa ena ese wo si won nkora me ese edi be si na me ka sei ye hu omo ye mfamra ne nyadwuma ye kan sema na police fo bi no ne ye ato ha ne ye say police administration bodwuma ne say IGP me sropa from nancy form e won sem bi ho men ni sikanchi forget about money because one day you will die and you will go and meet Christ or God. Apostle wo hwe Reverend Owusu Bempa wo ne ne ba Beduko bia unhu ne say because of say Beduko bi ewo NDC mu no so wo MPP mu anu nti na ma dane de opese wo oka bibi editia no because ana Ghana for no esusu NDC and NPP asemu mpodie anka hemfa nto nchai me de me enu mpodie me politics wo saade me de nipa ne yano na hia me wo ye NDC ni o ye NPP ni o wa ka se wo kum ne ba anamboa nokre na wo ka se wo kum ba enu no hu asem ne ye ka we nyo politics asem anamboa we nyo politics asem owu na abano ehun asem ne ye ka ene so ye NDC ni o so ye NPP ni o forget man won hwe dabi enu ye mfa mra ne nya adwuma wo si nipa no wo kunu fine bra be yiwa no be kire de nti akon ne de okunu so Beduko bi no wono so mo nche no wono kwa na wo se dika che no no we ne ye witness me boa e che se wono na ayi o kan se wo hunu no nchem ne ehu na de mra ne se no ne de e kwa na to na sumdua ba
na nipa ewu free wo man mu kwa adan ye nipa ni wo man mu ye nipa ni wo mo hwe so adan ti na asofo di ensamone edi akohwisam na aban wo tran no hwe mo saa ni ekum nipa ebo nipa bo gi nipa ho sika wo bre mra ho a ye o se fa mra kwan so na se nipa no sika na nipa na asam no kokodi ni sam no wo ma ye foolish case ya jiska billions ni edini ya jani pa no namo na bone koso na me ka chere say Hosea chapter 4 verse 7 no wo say enipa koso doso no na bone nso so doso Awurade Yesu so aka Matthew 24 uka wa me ikutention na bia ma wo kinka ya details ni wo say edirifu atorofo beba abeda nipa bebre ase nipa eno bi kum nipa de rituals on fan ho obu ho de nkwala no o de rituals emranti amaba wa obetie so obi ayira wa yira kwa hene nipa wo tini fie no nipa wo yira kwa hene obi ache no ko kaditi e de aye rituals nipa yira nyina efa ya asofo se me ka cho se me mani afi kakra adwuma no so ma ya kwa animu so ho ma ya kyen so kakra so na niema bi hunu ne dia mete no bebre babu no an kasa dia dance se saa no mo ba mba be ye omo dia gini pa hu sika da nipa. Okay, Apostle wo sha nyoma ya ensensem exposisi ema ye nyina na eye Reverend Owusu Bempa ensem we nyina wo honum ensoso no aka na no atum adenti na afe ya nkofo ba ya wo mo bobodin abeduko bidin ba mu na waye na adwen se wo ba no no so aba beka wo hu se wo ka e de ape eye edin e de ape fe. Yeah, sanye uka me no ya adwene. Okay, so enam se ope enipa nim animonyam what you say ani se be ya nipa banka se ayi wono ye odifo sofo a odi mu wo Ghana what you say ena ayi nkofo nyina ebegina die so wo hwe nipa nim animonyam eni yankopon animonyam na ope enti wono no ayi nipa no wo ye nyina no ni nyina so fa se be ya ni sika be kwa nimu. Okay. Benye sika so. Ni nyina wenu nyina di sika bre nipa no. Wo ti ase. Enti dia omo yi ya no. Dia ekoso no. Yankopon pe. Wo ti ase. Enti omo nyina obi ansa kire na de namba to me man kai we nkire wo. Malachi 2 verse 7 to 9 no. Na esese osofo ano ekora nimedie. Tie nie pa o. Etiefo. Esese osofo ano kora nimedie. Na wo hwehwe emra efiri nanum. Efiri se asafo awurade ebofo ne no. Nanso mo firi wokwan no so amane. Mo amanipa bebre asunti mra no. Mo say lewi apan no. Mo say lewi apam no. Asafo awurade na wo hye. Enti menso asafo awurade memma mo anim aguase. Na ma bramo ase o ma no nyina anim. Yankopon na eka wo. Okay. Enti so say sesa mo antie verse 2 no na mo amfa nhye mo akomam se mo de animonyam bema widin a asafo awurade na wo hye. Ene memma enome abamu na mo ma domi mu nhira no anokwa ma domi wo mu dada efiri se munya nipa wodi sie won akomam na mese won aba na ma bosebie ma petin wo mo nim. Amen. Amen. Hwede mpon kwa me na ekasa no Israel do merema na aka asem na to wo ka asem yi na Israel Yesu Kristo kura na emo no mass asiso ejira asem ye ko 3000 years na sugbambani we nyina na bi wo Israel etifu atofo no omo oso bo bossa bia petin wonim oba bre wo mase oba mo wonim aguase ene guso ba no 1 Timothy 5 verse 24 was ebinum bani edadi ede wo mko atemum na bi nso yedi wo mochi eba ewo ba rum nti eye Reverend Owusu Bempa so ofo se bia wo gu eye baduko bi anim ase a wono susu ne de nam kwan so ba. Yes. Okay. Wono susu ne de nam kwan so ba wo mo de nam kwan so ba wo so ekwan na mo ni nam so
enyo no hye nkom mre bi se ayi chief imam nkramofo so fu pani so fu pono a wo Ghana obawu na ayi 2019 wo hye nkom no ayi 2018 December 31st mebo papa no awu 2019 emu ne we there be 2020 wo hye nkom no nkramofo bu amfu omo bu free wo man bo nwura na so dem omo ye omo go ye dem omo go sese ne ma a chere dia no ye wanko ima ho anko pacho na nkom je na amemu na ufi nyankopon na se ufi wan me ko bia jema prempe Yesu Kristo dimu me ka chere opere se wo firi nyankopon because nyankopon suma nipa e ma no kodi atoro nyankopon ye nokwafo Kristo ye nokwafo na sam ye nokore edi wo suma obi a enokore nkoto no kokko ye ho adwuma Paul baaye enokore ho adwuma no ye so ti ase enti wudi nokora ye betan me nsem bebre wa wo interview me ka me nsem ni ba betan me bi mpe so wo mo ye mfiri nokorem ye mpe sura hememu akono ene de meka no wo mo ni nye hu do was me bi ma me nim se de me ka no eye enti awurade se obomo wo mo ni oguase wo ka to wa cho almost 3000 years ni obomo wo mo ni oguase wo ti ase na wa bra wo ma se wo ma nanim enti wo mo wie ye beba so no abosa bia unu ade ye friend se bia ye dia nye jana ye jana ene twi pa ye friend ebini wo so be sra wo manim nyankopon na ase ye twedi ampon kwa me kan ye wo dia ase ye edi tatanim gu ase beba wo mo so wo dia hwade ye enti me nyankopon se wonam Kennedy Japan so no bibi eniama so akire because wo hwema they say asofo o maimu wo mu na wo sika ene me kan se osofo wo sika kanya boni o osofo atoka atrem esifie trem a very good o ye nyame nipa o di ase na kwambe so no osofo no fa ayo nya se sika ene ye friend sika fi okay o di ase enti osofo bia no wo ye wo dwuma yi a oso nyi ba bi ni uti to osofo ni ba bi tene oni ba bi odi ni titu a na so nwono onye onika a odi ye nyame dwuma na onfiri happy ema enen wiase awie ebre sanyema wo nyina osesofo onya bie but di no kure momodi te ho ya ho kronkron odi ase o kai first Timothy no chapter 3 osofo bie o se obi person of dwuma wa pa dwuma pa na de so osofo ne se o ye no ho resi ohunu nkyerɛkyerɛ wɔnyɛ nsadoa wɔnyɛ sikani bere wɔyɛ oba ba akunkunu so tiaseɛ wɔkyerɛkyerɛ yɛ qualities ɛno ne sɛ wobɛdi sɔfo a wo tena se na wɔkye na hwɛ nsɛm no nyame aka gu wɔ no sikani bere yɛ na hyɛ ɔmo ahyɛ ɔmo mai ɛna ɛmaa yi nso ɔmo wi mmaa te sɛ deɛ yɛwe ayi ɔfrɛ sɛ kako anaasɛ yɛwe nan wote aseɛ obi mu ma be man de omo fan kwa because o man kwa oba bi o kwa ono say ne boyfriend here prophet no agidin a ene ope ene de to ono ade no be ma no kwan bi o be fa so be wi ni so for no obe wi because ono se no ho ofe o ye kama o gina so ene memma asofo memma ni o be ma bi o tv ase o ba o gina na so de ni ja ene ne ho ofe pa de amasa oba ene wo so pesika ono so osika won eti omo wani mu nyina no e spirit bi eno bonsam de ewura mu because bonsam kwa na anam so bonsam ma osunsun bi a oni be ye adwuma oni be pe ma enti wo mpere se wo be pe osoro ahme no eti de omo keka no bedu kobi eni ayi o prophet Owusu Bempah no won ka mu nyai nko Owusu Bempah won hia se enko be ka so ko no ho wo tie ni o o se nko ko ne nansi ana o to ne safre no amanu ba no so na bofra no aha etu abofra ndi afra no mo mra ofie na ka je say ni wo ye no na kan na nam so enya entitai wo nyame di ho no sa na obeye wo ye na so se akwala no na antie no akwala no na antie no wo ye oso ofre no ka kire no na so akwala no na antie na wo tu obi fo no so wontie a wo be ka kire abonten so fo ye nye den
You see, can't what about can no crumple and my quenya sa posy for and Sakoko Sony Monomotona. Yeah, as a Konica. There's a 1 year. No, so yeah, so they want to do every 1 year because they take care too. I was a just care for some pound now, only Betty. No, tea was a Omani Nipa as we for. And the Otio and Tio with their consumption. So, and in some also catching, I never catch you as in idea. And they also abandons him. Okay. Because we're Kumnipa. Okay. I was say I buy no efficient because we're Kumnipa. Apostle phone number 2 Adrian and Semno AC. You, Madam, say, patron number AF 0544 26 26 14 0544 26 26 14 and 020 70 200 11 020 70 200 and 11. Jo abusia for apostle and number and ode ato apostle who say and someone Emmanuel Bedu Kobi ene reverend and a prophet who subempa ekokọ so ne wo say empanifo emfo wo mu engim na apostle for entun san for wo na ensem no wo mu enye nhwehwem because wetimi aka say ne ba no wo no na akunu dia ene na chese wo nsusu no wo say wo kọ asendi bia na nsusu kọ cheche ensem emunti we mu nyina aka ho bi ene wo say apostle for wo mu nsore na wo mu tu na ensi wo emfa enye na enye de emfa emfasodie bia ema no enumum enomuma wo mani enkoso wenum bi no ene yehia se omo hwehwemu no ebedi emuni ehu se wo mo bo oman yi ye ho ban no mo ema ye hunu se atentene ne eye adwuma ewo eye oman yi emu aha ene de dwumadie no ebesie follow your Instagram page @atuma_gh_ na forward nkyere no etu edwa share your videos no like your videos no enso mia adoma no so se de be ya nya upload video be wetimi enya notification na emrepam ne yede maginche no so atu edwa midin ene akua sikapa apostle ajuman prempe enam ne esin konya yes discuss ana ye cheche ensemu eno ndasene ye besane hia makram.